nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi mwebwe mudasiba kutwereka ko muri kumwe natwe kuri Twidagadure TV show. Nawe ugeze hano bwa mbere nguhaye ikaze kandi ndakwishimiye. Kanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ujye ubona ibiganiro bigiye bitandukanye bigezweho. Kandi nawe tubane umunsi ku munsi wibuke gukora like, share na comment. Ni hano kuri Twidagadure TV show. Amateka rero ya Chuck Norris watinywe na Bruce niwe nkuzaniye none na amateka rero ya Chuck Norris, umugabo w'umunyamerika amenyekanye rero muri filime zitandukanye mu myaka ya kera, cyane cyane yagaragaye mu mafilime rero y'intambara amwe twita urufaya nka Delta Force, ndakeka warayibonye, cyangwa se yitwa Missing in Action, iyo nayo warayirebye. Nguhaye ikaze rero, kanda subscribe, like, share na comment ubundi tubivugeho cyangwa se tuvuge kuri aya mateka. Wabuzi umugabo wahanganye na Bruce agatsinda amarushanwa ya karate imyaka 6 ikurikirana yose, ndetse akamenyekana ku isi yose kubera ubutwari bwiwe. Waba umuzi uyu Chuck Norris rero wamenyekanye rero, cyangwa se tukuzaniye amateka ye atangaje muri iyi video yacu. Kandi subscribe ubundi umenye ibirambuye kuri iyi nkuru. Chuck Norris rero yavutse ku wa 10 Werurwe umwaka w'igihumbi 1940, avukira Oklahoma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amazina ye nyayo rero yitwa Carlos Ray Norris. Akaba rero yarakuriye mu buzima bugoye, aho se yari umusinzi, bituma rero nyina amurerana n'abavandimwe batatu mu buryo bugoranye. Nibwo uyu mugabo yavukiyemo. Ubwo rero mu gutangira kwiga karate kwiwe yatangiye mwaka w'1958, nibwo rero yinjiye mu gisirikare cya Amerika, ajya rero mu gukorera muri Korea y'Amajyepfo. Aho niho rero yatangiye kwiga karate, by'umwihariko iyitwa Tang Soo Do akaba ari karate rero yo muri Korea y'Epfo, niko bo bayita. Mbese niyo mirwanire yo muri Korea y'Epfo nk'uko wumva muri Thailand ngo haba iyitwa Muay Thai, indi y'inkokora n'amavi, ndetse ugasanga no mu Bushinwa habayo Kung Fu, ndetse no muri Amerika boxing. Ibi rero byatumye atangira urugendo rwe rw'umwuga cyangwa se nk'umunyamwuga mu gukina karate. Intsinzi rero n'imikino mu mikino ya karate yagize, nibwo mu myaka ya 60 Chuck Norris yitabiriye amarushanwa menshi ya karate. Ubwo rero bigenda bityo agenda ayatsinda. Mu mwaka rero w'1968 yabaye umukinnyi wa karate w'isi yose mu cyiciro cy'abafite ibiro byo hagati. Uyu mugabo rero yatwaye igikombe imyaka 6 yihirika yose, imyaka yikurikiranya, ariwe uba uwa mbere atwara iki gikombe muri karate. Uyu mugabo rero kwigisha ibyamamare, yatangiye kwigisha ibyamamare muri icyo gihe. Urumva nta kuntu waba umaze gutera imbere bigezaho ngo ubure kudashinga ishuri. Yashinze ishuri rero, ubwo yaje rero kuba umutoza wa karate wa bamwe mu byamamare nk'uwitwa Steven McQueen ndetse n'undi witwa Bob Becker, sinzi niba umuzi, ariko uyu mugabo nawe ni icyamamare muri karate. Yashinze rero amashuri yigisha karate, ndetse anatangiza uburyo bwe yise Chan Kuk Do. Ubwo ni ya mirwanire yo muri Korea y'Epfo yitwa Tang Soo Do, we yayise Chan Kuk Do. Urumva yayitiriye izina ryiwe. Kwinjira muri sinema nabyo mu mwaka wa 1972 Chuck Norris yagaragaye bwa mbere muri sinema akina na Bruce muri filime yitwa Way of the Dragon. Sinzi niba uyizi iyi filime yakinanye na Bruce byarangiye atsinze Bruce. Niyo mpamvu natangiye mvuga ati ni umugabo w'intwari watinywe na Bruce. Muramuzi ko ari umwami wa karate, ndetse bamwe bavuga ko ari we ushobora kuba yarazanye karate muri sinema y'isi. Uwo mukino rero watumye wamutangije mu mwuga w'ikinamico, aho yakinye amafilime menshi arimo yitwa Delta Force, Invasion USA, ndetse n'iyitwa Walker, n'iyitwa
Texas Rangers cyangwa se Texas Ranger. Iyo ni filime rero uyu mugabo yagaragayemo. Chuck Norris kandi umugira neza n'imishinga by'umwihariko ni umugira neza ukomeye cyane kuko afasha abantu, kuko bigaragara mu bigo yagiye ashinga nk'umuryango yashinze witwa Kickstar Kid. Uwo muryango nawo ni uwo ufasha abana nk'uko ubyumvishe. Umufasha rero uyu muryango ufasha urubyiruko binyuze muri karate, kwigisha indangagaciro n'ikinyabupfura muri rusange. Kugeza ubu abana barenga 9,000 bagiye baboneramo ubuzima bushya muri iyi Kickstar Kid. Urumva ko kabisa akwiriye gushimwa. Uyu Chuck Norris rero mu mico y'isi yamamaye cyane mu mikino ya internet binyuze mu witwa Chuck Norris Fact. Aho niho yagaragaye, ndetse agaragara mu magambo asekeje ariko agaragaza uburyo abantu rero bamufata nk'intwari idasanzwe. Urugero nk'aho yavugaga ngo Chuck Norris ntasinzira aratega, mbese atega ibitotsi we ntagasinzira ahubwo arabitega cyangwa se akanabitegeka ati nshaka gusinzira bikaza. Aho ni byinshi nzabakorera fact ziwe zimuvugwaho utuntu dusekeje kuri Chuck Norris. Wowe ubishaka kanda subscribe, like, share na comment, ubundi tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Uyu mugabo rero Chuck Norris si intwari ya sinema gusa, ahubwo ni icyerekezo cy'ubwitange, ni icyerekezo cy'ubwitange cyangwa se icyitegererezo cy'ubwitange n'indangagaciro. Gukora cyane kwe ibyo nabyo wabyigiraho. Kandi niba wishimiye iyi video kanda like usangize abandi, kandi wibuke gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo utazacikwa n'izindi nkuru n'izi ngizi. Ndabashimiye, yari Claude nk'ibisanzwe. Wowe tubana umunsi ku munsi, wibuke gukanda like, share na comment, ubundi tujye tubana mu biganiro bitandukanye. Bye bye, hasta la vista, ciao.